tahu sama siapa yuk. Tapi screen barangnya ngomongnya 3 kolot. Yuk. Kayak si Queen teh kalau kenek yang siapa kalau kenek Queen ulin yuk paling mana ya Queen wangunya ke siapa yang ngadongin maaf mau nyari awak tidak berdadak dadang terus bapak-bapak wae biasa main game ada tuh Queen maaf Queen rame jauh si abang mau udah ngadongin. Ayo tuh, yuk. Si abang, tapi ulah lainnya. Hei lala, ulin kai masih cari mamani cai acan tentuinnya. Kedua juga si abang korek. Pokoknya si abang yang korek. Si abah nah kemana atau si abah teh apa? Oh itu si abah. Tapi kalau kita luas si abah ulah babi ayo ayo tuh yuk Halo ya belah mananya lobo to. Oh numpang mana cukup ngejaranku ya numpang melatihan ke cukup kaki ya tahu budak mah tahu ke Bandung halaan dia tipe ti beak euy. Tulungan Cuk. Halo. Ucu mah sabar saya gitu. Pak ngajubalkeun. Teng teuingan ucu mah. bukan teh lain abah Emang teh kecil abah gitu. Ah, ucu mah bohong. Tugerek nang atuh ka dia ka sawah. ngadongin Ngadongeng. Abahnya kayak balas teh. Hah? Kamu mana lu yang mana? abah Abah, nu kamari. Puluhin deh. Ah, ucuk mah. Emang resep dongeng abah? Dongeng abah ke letik. Yang tuh ya hayang cari-cari. Tuloy, itu kanan nah. Puing teh sare disaung deui. Aya nu nyamper babaturanna. Tah, ieu cari-cari. Cari-cari itu nya. ayo barudak karena naon kerkieu we pergi teh naon berulinan daripada ulin nu kieu ningkena ucing sumput yuk ayo tapi wang ngojakannya si otongna bukan si otongna galak daging si otong mah resep ayo urang urian dayu si otongna ayo urang celengan ayo bagus ya ini saya ngomong buat ini yuk barengit ayo letaknya misi kita berhasil ya. Nah, antar lagi dia.
otang budak mah mata kula heureuy ka batur jadi ke orang diheurean deui sakeun tidak sejarah ini. Rodok kieu naon itu wah entak itu salahnya pasti ku barudak ieu mah. Teman-teman, misi kita berhasil. Pas udang si otong banget nasi gasi gareng. Ayolah, ayo nama. Terus saya ulang puting sumputan daripada seserian yuk. Ompe empat ayam gambreng. Otok. Eje. 2 telu 4 5 6 7 8 10